Assalamualaikum guys. Kali ini vlogku tentang 17 Agustus. Di BSK tempat kerjaku akan ada lomba guys, memeriahkan 17 Agustusan. Tuh lihat, sudah ditata-tata nih tempatnya nih di exhibition hall. Kita mulai langsung guys. Ini lomba kerupuk guys. Tuh, seru ya guys. Dan tuh kan guys, seru-seru permainannya guys, lucu-lucu. Thank you for watching.